I dobrodošli u novi klip. U današnjem klipu ćemo posle 100 godina snimati i započeti jedan veoma zanimljiv serijal i jednu popularnu igricu, a to je Counter Strike na serverima. Znači danas ćemo igrati Counter Strike na jednom isto vrlo zanimljivom serveru, a to je Classic Public. Ova strelica treperi zato što snimam, mora da treperi. A sad ćemo mi početi da igramo. Bićemo policajci. Započet ćemo sa pištoljom. Poslije ćemo igrati nešto malo bolje. Ovo samo da vam kažem, a poslije ćemo igrati da se borimo protiv nekih viših. Ovo sam samo ovu mapu da bi vam objasnio da danas počinjemo da snimamo to. Tako, kao što ste čuli, danas počinjemo da snimamo. Ovdje igrao sad protiv jednog dečaka, sad ne znam tačno gdje je. Znači, započinjemo ovaj serijal, snimat ćemo na serverima, nećemo na botovima. Koči zato što snimam sa Bandicom, normalno. Meni uvijek koči. I ja mislim da bi bilo vreme da idemo na drugu mapu da ima više ljudi. Sad moram ući ponovo da bi počeli opet da snimamo. Sad će. Opet smo na onom serveru, znači dok nas ne ubaci na neku bolju mapu moramo da ulazimo. Idemo sad, dali smo se nekim isto sa onim. Znači prvo ćemo njega čas da ubijemo i onda ćemo preći na neko malo žešće. Idemo da imamo nešto. Nećemo brzo da kupujem zato što samo se ne slavu ovdje, nego ću polako da kupim, da vidim šta možemo da kupimo zato što igramo samo protiv jednog dječaka, mislim da će biti lagano. Ali isto mislim da i neće da biti lagano zato što lagam i mnogo i velike su šanse da me ubije. Lagam zato što snimam. Tako. Vidite kako laga, secka. Samo tačno vidim gdje je to, znači samo protiv jednog igram. Sad ne bi trebalo da izađe sa servera zato što moram da ga ubijem. Idemo sad da ga nađemo. Cijelo vreme se vrtimo samo u krug. Ko zna da je se taj satrio. Ne, mi smo sami na serveru. Moram sad da idemo na drugi server. Sad ćemo da pronađemo neki drugi server, ako je nekako moguće. Da probamo da idemo na jedan drugi server. Deathmatch se zove, samo da ga uzem. Evo ga, Deathmatch. Na onaj server dalje ove se grobari su me banovali, tako da ne mogu da igram. Mnogo laga zbog snimanja. Evo sad će polako. Što ako me nervira kad laga. Evo ga sad će. Ja mislim da ovaj server je pun. Ja mislim da bi trebalo da ima neki čoveci. Sad ćemo da vidimo. Ja mislim da bi ovaj trebalo da bude pun i da ima tamo neki ljudi. Ako ne ništa. Sad ćemo da čekamo da spasimo. Idemo sa puškom za AWP. Velike su šanse da me ubiju zato što laga.
A ova mapa neka glupa, šta je? A vidi, odmah su me ubili, zbog laganja. A sad moramo da čekamo neku drugu priliku. A jedna puška me nervira mnogo, zato što mnogo je strelj. A vidite, zašto ga ovo ima čit? Moguće je sve. Ubili su njega, sad imamo još koliko sustav. Pro game. Nema nas još dosta. Evo, ova puška je već znatno. Sad da pitali samo, sad idem sa Zorom. Evo. Dobro. Brzo se ubije, brzo se igra. Dobro, čekamo na ovu priliku. Ovo je tek prva epizoda, tako da ne treba nigdje da žurimo. Da li ima ovaj deathmatch nekog admina? Ja mislim da nema. Pošto sam igrao i sa čitom ovdje, niko nije ni primetio. Tako da su vrlo velike šanse da nema admina. Idemo dalje. Ovo vjerojatno će malo potobiti zbog laganja, ali šta se... Zato što imam sa banditom. Imam i fraps i action, ali nešto neće da snimim. Aj, čovjek smrvio dvojicu. Mislim da sad kad me ubi moram da prekinem epizodu, zato što ne smijem da sam više od 10 minuta sa banditom. I zato bolje što pre da me ubiju. A sad moramo da pronađemo neko tu. Da li ima da ga i cepam sad? Idemo gore. Ejte, ne može više gore zbog ove kuće. Idemo dalje da kažem. Nisam snimao već dugo vreme zbog škole. Nisam imao vremena. Evo nas u drugoj partiji. I mislim da bi to bilo to što se tiče ove epizode. Ovo je bio uvod u novi serijal, Counter-Strike 1.6 na serverima. I ako vam se sviđa dobro, nastavite like i subscribe, puno bi mi značilo i puno pozdrav do sljedećeg klipa.